Ston ju chika bani san to kwenti chikwe na kansa sabi tono nya yo tan chiko to tono kunda kani itolu ya cancha no nya ton ston ju nya kuno libro nya nikuyo libro na ni Hechos capítulo ubi na kabi ko verso okotson ubi ti okotson uni okotson kumi yo wa inka peto un sini ulu nya kutuni no yo tono takinta kunchi cha apóstol Pedro tono ka araton yo no kwena nyu taki nya ncio imbi ko nya nani Pentecostés ta tiempo nya sikanu tata Jesús nya kunyu Jerusalén Israel ta tiempo ta ye mil kuya chai ka kuno ni kitsa cha apóstol Pedro yo tono ni ka araton yo no kwe ni bi kwe nando tutu ka kwa meso kwe ni vindo tutu bi ko nya nani Pentecostés chai ka kuno ni kitsi espíritu i sata kwe cha ku apóstol yo sumitu cha Pedro ga satanti kwe cha apóstol ga tono ta tona kitsa kwe ni kabini mancha verso nya enga capítulo ubi no libro nya Hechos yo cha yo nguto ni kwe ni te yo te yo rena kitsa kabi ku verso o kotson ubi yo kachi to yo swa. Entonces oído esto fueron compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cha yo randan di bigo ini ni biyo cha sara ni kachi nasa si cha Pedro ga si sabaga ko cha apóstol ga cha we nyani we ji kunya tsini usabiji ni kachi kwara cha no ni kachi kwara sa barin sa tu ni kutuni ni kwara tu ka cha apóstol Pedro yo cha apóstol Pedro rata que ni cara tu yo sunche mera ni caranya ni kitsi espíritu stonjur espíritu vindato espíritu i stonjur sinje stonjur ni kitsi satagwera sarsana ni kunika wera toyo chanya ku verso o kotsan ubiyora kachira ni kachicha Pedro ya sa Pedro les dice: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo con acá yo sa chila chasa agora cacha ni cachicha Pedro yo sa nda chavi ini goyu cha sara cuando cha tan goyu sibi tata Jesucristo to kwana ku kanu ini ya sa akwa chikoyu cha sara kuni ne goyu itabi in kukumigo yo ai tabi binda to kukumigo yo kachicha yo na kunja goyo shinanyo wa nda chavi inina shinanyo nya obera cuando chana sibi tata Jesucristo nya obera cuando chana sibi tata Jesucristo jitsa cuando chana to kwana ku kanu ini ya tsa kwachina cha sara kuna ina in tabi binda to kukumina nya kutuni ni ra kwa lugunya ka verso yo nya shinanyo kwanda chavi nina sara cuando chana nishi cuando chana sibi tata Jesucristo cuando chana jitsa cuando chana to kwana ku kanu instonju tsa kwachina cha sara kuna ina tabi binda to kukumina kachi verso o kotson uniyo chanya nada ka to kono nye yibio akwa na sandu cha sibi tata Jesucristo shonaku kwena kunta inisanya ntagara shonaku cha kwena sa anya puesto unya kwentaga chanya karan to yo meso na nunya yibio nevina to tutu ibenyo una nevina kumi i Biblia kuna kapina sorte kwetsana kutuni na tundayo chanu ba kachi ya kunyo tunda kachi ya kunyo tunda bari yo o kanchai no ni sa kwa cha apostol yo tono ni sa kwa cha apostol yo sa tini wasa bari kwa cha yoka ku chashi na nyonda katiston jur sa atono ni kachi meston jur cha nyoka ku kwa ikwa nya tini ku taka kwa na kutuni ni tundayo tato kwa sa kwa na tono sa cha apostol yo sunya ndavi cha nyoko itu nya kuni yo tono sa aston jur ndakani kibichi yana kabitu ku verso nya ku verso okotson kumiyo akachi verso okotson kumiyo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Bari tabiyora kui no kwe meu, tabiyora kui no kwe seu, tabiyora kui no kwe na insikaga, njiki kunyanda kananya meston jush. Mitu tabiyoku su ubiaku. Mitu ston jush, mitu nya kwandu chana, mitu chanishi tono kanya kanchayo.
soto no caña ye que no ye bio tiempo bichi para no ye bio tiempo bichira ye me soña con religión ya ta in con religión cara sai tono cachi que chanda cuando ne religión cara chanyaka con cancita que ni vi te que cancita que na ka no yo me mismo me weni ran tuku weni dan tuku tu weni nanche at sandu cha wena tono kayo acancita que na tono kayo ya me weni ra kunsa ne con gunini nya kwe cancita na tono kayo cancita na tono ka kwe cha sa religión ya ka ko tondo ye no nya yibi bichi ya yo anda ka ne luto yo ya nya kuni kwa kabi kwe ni nya kayo sutu kunya ka atu kunya ka yo micho mera ni kabi nya ku Hechos capítulo 2 verso 37 y 39 universo yo ni kabi nya shina nyo kwanda chabi ni kweni sara cuando cha kweni sibi tata Jesucristo to na ukano ni ya sa kwa chweni cha sara kungwa ya in ta bi nda to ko kumi kweni jiku ta bi ga zeni anga ko ne ine bena ku kakanta kanito ya aya kukuni ine vina kuchinche kwena tsini una konya katsi na ko kunchichi anya ku kweni ne vina ku nda kunchichi kata ya alabanza no ya zini yuchi ko tabe kungwa sto jur no weni te kungwa ya itabi binda to kukumi weni ya kusani bari ioren gusanti a tan ioren ne ko itabi ya kusa chanyaka ku tabi binda to ya sa sto jur no kwena kanchi sa to ya chabi chira tato manda chabi inoren chikunya yeyo jikunya tuta ata to mangotuni no tono kachito yo tato manda chabe inora inki kacho sanjio kwenya ni kichichi sa ta soran jo inyo nari kweni tsini uton sto jur chavichira to yora ka inu ya tsini unda sama tsini ukanchicha chaikara kunsa kumeya kungunashi na rungutuni no chaikara ungitsago kanchicha ko tono kuni meya chakusta ko kwenya choko chisataga tato jiku kweni ina kwina ina kinisa ina tia koko ina tano sonya kukwa jioku chajiku kweni kweni biga tsini usta ko kweni sa kweni arinya karandi ndatsa ana kono sto juta to nakakasanya chanyaka kwa tsini kutuni ni kwa ameso nyu kwa chioku te micho mere kwe kuni yo na nya tin kwa shekwe tiempo lo yo ka yo tsa kwa chiga te ka yo obi unia to kuni kweni chikon kwa chiko paso ya to ka mira kini kana kwe ton yu ko nya kwa chibi no sto jur chano abi kwa chi no sto jur kwa chibi bari ya kara sto jur ya vinta to kuya sto jur ya vi kuya chakuni ya ntubi ana kon tubi shino ntubi to ka sansa na kunda sa no ya iki tono nyokwa ka to ya yora nya kachi kwanchi tundo kunta ne ko ta to manda chabino ya sina nyokwa nda chabino ta to manda chabino ranji ku tundo kunta ne ko kunya kachi nya kunya no carta to kucha apóstol Pablo yo ya ku Romano capítulo 6 yo inka nya ku verso oko une yo kachi apóstol Pablo yo la paga del pecado es muerte nya cha wo kwa chiko kunya kunko chaka ara tsanya ku kunyo yo su tsanya ku kunyo yo kara tsanya ku espíritu nya chaku nga ino yo chanji kunya muerte ga marinya shina nya kunku na kwena tsi nunya yibio nya shina ku kunya kachi bengon zi inakacho bari ni kenya chaku nya ku espíritu nya zasto njurka nya kunga ini kunyo gara niki bari nya kara mikitsi nyari espíritu nya ko cha javi kanu ko ni wenena nya kunya na tuku nunya sali katsane ku kayo michu ano ko ni di nya kunya pilanya kunya aparato le ora inda ta michu mera nanya kwa chinolo bichi tanya ku tono kachi unya tono nya kuna kunya kunya shina nyuka kunya kunin to konyo no nyunche cha espíritu nara kwa no inu no sto justa to sana nya ba cha ta to koni kanji sana nya ba cha kwa no to ku espíritu na no satuka no kundo onani espíritu na tono nya ka kwa kachi chonya kachi rata to nya cha bo kwa chiko kunya kunko te nya ku espíritu na nya mandatsa espíritu na no sto jus nya ka kwa ku chara kachi rasa mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro teña tsa aston jus ta viña tsa aston jus
cuña coche ya y chanya sa ameta ta Cristo Jesús ya custo ogo Señor nuestro ya custo mego ya cu ita vicano chanishi ayora akui ituni nyora su ituni bi disandi tu weni nyane kwe kwa kwe sito kwe sisiwe kwe na kachi utuyo ndakani tuyo sini yuchika kukwenti tsikun za tuyo no weni choro te mi tu nya kunisto jur kunya na za tuyo kutuni ni weni nya chabo kwa chiko kunya kungo te su za kunyo kai za espiritu ko manda za no ya chata vinyan sa aston jur nya ko tsiya ichanja ku nyani kitsime tata Cristo Jesús sto kon saya chani si saya nya kachi u ika kuno ndakwa ya meyan sa ya no cruzka ikan chabia sa kwachi ni sa kwachi tsini ya no cruzka to kwane eko ko ichanja tsiya choro ni sibi nyora kwe ni sana kutuni no ya nya ku kachi no weni kwa kuyachi weni ndantuku weni i benyu unda kane na tonsto jur chaika kundu weni kucha so weni da kwa anu unda kane na sachila chata kwe yo kwena kwe kunta ka atu sachila yo kwe kutuni ni kwa akona gacho kwena skwa ara kutuni ni na choro yena ra basu kwa skwa tu kunara takabina tonsto yura kwe kutuni ni tunaya chanuba pari yora tsinio onya meston jur kuya kunashino meya tsinche ya na kunashino sana kutuni no tu yori tu i tu ba alubi kwe kutuni no tuyo tono kutuni no ji tutuni kunya ku kapo cha tsanya ko tsini onda kwa go ni lo ana go nusto jur ndi no ino cha kungwa ya kutuni no tuyo nda kani tulio sa amego cha dan disandi tu kwendi chi kwena kunsa tuyo no weni cha tingweni tiembulo ni ra kucha so weni tuyo nda tu kweni ji kunu ka tu ki to kwa nya no kabi michumi ra kabi Romanos capítulo 6 verso 23 kunu kabi michumi cha bichira nyanda ka tongo kunyan chi kungo sha ba kwa chiko yo chikungo chabo kwa chiko yori ye ino kun chabo kwa chiko yo shinanyo kwa ngutuni tsago chetani kutuni tsago hara ikabatsi no kun chabo kwa chiko tato na kutuni ni kweni nyaye no nyayibi yo i cha sa kwachi cha kwara ingara beka cha beka ga kwanginya kwa cha kumichunga sara kwara no kwa cha ku juez cha kungunche nchiku kwachi nishi kwa yabi kwachi nya saraka cha ika kwa kungachi cha ku juez ka akungunga na oko utsikya anya ubishiko utsikya ngunga na beka ya chanja za kwachi na sana kena choro tenya kantu yo ra ichanja bi ichanja nego ko tonjur anya ichanja ne nego ko no tsatukaga ubintano bi chanya ka kwa kunistonjur ya kutuni no cha to kwa natsa kwa ni kutuni ni tuyo cha sarana kabi tu nya cancha no carta cha apóstol Pablo yo nya ku segunda de Corintios capítulo 5 segunda de Corintios capítulo 5 no carta ubi cha apóstol Pablo yo nya ku capítulo 1 yo verso utsi yo na kabi cha kucha so weni akantu yo kachi nya ku verso utsi yo swa verso Utsiyora Cachasua, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Baritsi niño unyanti isora kunda yago nungun kutunitsago anchikunya tribunal de Cristo. Nchiku ikaku nungun kutunitsago chanchiku juez induga me juez ya un tuga come tata Cristo me tata Jesús me ya kustonchur ya ba aini ya kara mikki kachi ya tachu ya yoko onu sa tuka ta tuna kansicha ko ka sa tu ya chara tu chini so ko tu ya ra kwe kansicha ika kwa kuntu ta sunya kunia me ko kunya kuni kunga pari kweni kansicha tuka ya nyaka kunya kungu tuni cha ko ika para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Tokwa tan igora kundane ekon chikunya sa akon choko no nyunja yo asanya no tatu sanya ba ara kwano okun gochia no reino meya chara tu sanya no ora tatu sa kwenya no kwenya kweba chasara kwa ainga cho no tsatukaga
yo kwa kuni ya ko no metata Cristo kungo tuni sako chani shikanya samego sunya kunjo ai ni stonjo kunda chung ya yo ni shikanya samego jo no nyibio sanya ba kuna ko no ba ko kuna ana ko no ba ko sanya no kuni ne ko no ko ana ko nyaka kwa sini ko tuni no ya ku kwachi sa kwachi ga kunya mantener ko no stonjo chara tu nakachosa kuni bi kwachi chabi yiranda kuni ye instonjo ya ku ini kani no ya no sini kanzitsa to yora kunga katabi no ya na chinche chitu ya yo toba mangaka ga yusa anya no yo chasar kuni yunda sa ana yo no ya nakacho chasar kwandu chakweni sibi meya chara sa kunya nikibi weni kunga ka weni kweni shoni sana kutuni no yo kona kutuni ni yo I kwandu chana ni kutuni ni ti na ya shoni sana kangana con wanu na to yo te chinio kungana ti isoki ndi so tiempo ndi isoki nya kunya gu suna ni kachi tokosa atsa zanducha ra bichi sanika kunino tatun mesto njugwa ni kachi zanducha ni bichira ichara ndakin yani meya ni kuni soro tatun zanducha ni ran choka ni ubishiko utsikya chandi ushiko utsikya gara sini un tanto kuni kakani ichistonjur kutuni ni to stonjur sania banus tonjur sansananda tsa tato kora mandatsa to nakabitu inga tu unya ka Apocalipsis capítulo 3 no libro Apocalipsis al libro Santillo caranya nakabitong luyara yo nasa sinuara nakukui nya ba nakukui ta bibi ta venda to no ne kutoni ni nya ka to yo chato no ka chutsi ka to no wania ka ka bi me wania goncha ini to ni to no to ka yo dando ku wania ka bi me wania chaston yo na chinche wania kutoni ni wania to yo kachinya ku verso yora kacha el que venciere será vestido de vestidura blanca. El que venciere chikuya nancha ini nanchesa ini narancha ini nansikana naka kunta ne samaya kunsitsina cha samaya nyansi choyo nyanandu ba anyanga shino nantubi shino ntubi anako ntubi nyasa kutuni no sanya ba nyaka ku vestidura blanca cha y no borraré su nombre del libro de la vida. Chasara masto si vina no libro nyaki konaka. Nyo watsai kutuni no nyatono kunya kachan sakancha siboka. Chara tomas manguko ini vina sa anyaba. Cha kundo sibi con un libro ka. Chakachio y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Chamera kun datsayu sibina no payo sino que ángel yakachito. Chakachi verso yo. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu. Na yeso chanakuchaso na nyaka Espíritu inibe nyu. Nyogo akachi jicho kwa benyu. Kwa benyu bari ikagunka a Espíritu stonjur jikwatini osa jikwatini onda samasa tatusanya no chameto yakunga anya jikunya tini usa nyaka kunya ka espiritu chani shikunga espiritu ka mesto anjus kungwa chun in cha ko chanda kaniga cha ko chanda kaniga ka no kunya sna gwera jikunyu sna gwera jikancha nya ka biraka bari kwa gwera nda kunjichirara ka gwera cuento ni ka gwera soro te kwesna gwera jika tu ka gwera chanyara susami tini wasna anu kancha in chiku no ka yo chanya ka kutu nya espiritu stonjus nya kutu espíritu tu akaku espíritu chatun uyo kwa kunda santa anda kanino kunda santa kaka kunda santa ko nyaka kunya ko akucha soko ibenyo chana kabi katuku inga tunlyo kachi nyongu ku santite na kabi ingi to kwa nanda kita tunlyo tono canto yo kunche kweni ku kunche to kweni akano evangelio cha apóstol Juan capítulo 6 capítulo inyo yo verso unisico. A ver, verso unisico uni. Evangelio de Juan capítulo 6 verso 63. Cachito yosoa. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Espíritu ñaye inoyo kuki ye mime kuño yora kochuin cachicha apóstol cachi me nya tata Jesús ka ya toyo
Chara cachiga sabatón yo cachi. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Baritunka ayoyora espíritu bi. Chaki ko yubi cachi tukutata Jesús. Nyakuita kwa agweni benyo. Miki kukai chikweni tuun. Kabe kwe chanta kunjichiga. Barisu tunka mera bi. Tunston chusbi. Chatunka kunya kunchinche kweni. Kuku kweni ini viva. Tatuna kutuni ni kweni akatunga. Chara to kwa kweni. Kwe kutuni ni kweni ya. Kano kunya kakatabi kweni nuston juna kwa aya kutuni ni kweni. Kano kunya kuyachi kweni chanta kaniga na chinchera kweni kutuni ni kweni tuyo. Mando kweni sani ko kweni. Barisu sabi. Sini o cha ini kweni. Nhau ko tunglu nyan saston jus ndakani kiwichi. Chana kukui into undo nya ku chinche kweni. Ka kweni kwano kweni kutuni ni kweni tungston jus ko sa ameko sa anyo sabi. Chaston jus ko sita inde kweni. Tata Jesus kuya ko kweni si kweni manjan chiso kunu kwa kweni. Par meya kuston jus ko meya kuya saa. Ya kono ikiga no nya yibio. Chamito meya na chinche yo kutuni no to yora. Nhau ko into undo nya yanda kani. No kweni cha no kun yo kun cha ji ka bueno ni kabio. Sarana to kweni era kapi kweni. Ston jus chika ba andi santi to kweni sana ka to nga chanja abrazo nunti kweni. Ston jus ko kweni tata Jesus ko kweni sana ka to.